Luar biasa. Meh jojosan iki. Boy, penontonnya berkelas. Wonten kelas PIP rika. Wonten kelas ekonomi gitu geng-geng. Aduh, ampura mangke nuwun niki titihan jaga nyapa. Om Swastiastu. Tenggen gesek-gesek nah mulut itu samrak balasan Om Swastiastu. Coba ulang, Om Swastiastu. Banyak menekan bende angetan bayu. Nggih. Kalau ada rika tuh tanya mau Om Swastiastu kengken maksud Bapak Ibu nih kok. Muslim nggih? Hah? Coba jani naujen dia nyenye sejak membalas ucapan Om Swastiastu. Jaga ada kang tiang pang sukih saja. Wajah Om Swastiastu. Ocol mung tiang mulenge. Adi bang, adi dok itu nah. Aduh, yang tiang pada ngatur orang ayam, buat tiang berpamer dan nyiap sising mana amplop. Aduh, Pak, aduh, Pak, masa Pak kene, aduh, doneng Pak, jorong, aduh, Pak, kadang Pak tiang sengdot, doneng, yolah sana, Bapak bikin merangsang, aduh, perut tiang kene, ampura nggak nih drikot tiang driki kan dia ngayang Pak pokan, Pak. Biasa ajan belongo nggak HP. Aduh, terus terang, aduh, zaman mangken ajan zaman globalisasi heran dia no.
ayu pelajani meli pulsa. Aduh, sampainya sih nggak tahu ngarit apa. Bapak, napa ulang napa? Gede nang pak nge, ampun. Aduh, perlu erang pak. Jangan segitu jangan dikotak. Bengi nge, empuro pak. Coba mati yang lu jepet kan. Terus terang, ampunang nelayan turun iri nge. Dia nak memilih dia ngale pacar, dia jujur kan jo. Kemudian dia ngale pacar suruh turun ada. Nih tamatan SMA dia ngale pacar, aduh maaf ya, bukan hobi saya. Ya tamatan SMA dia ngale pacar saja aja turun, ijo aja yang melali, paling ke lapangan Bangli. Mau bekal pes limang tali. Kan itu dia beli yang kuaci. Sisanya yang nongkos parkir. Bangke be. Boy, yang suara bapak kan yang ngelajak matik sing mau gigi nih. Betawa dia ada mau kedek di belakang tau be, iri. Apalagi Pak Man polos. Aja nih, sampingnya lalu Pak Man polos Dewa Ratu sajan bebeki tontonan Pak Man polos. Betawa ngayu mare polos kene orang seledan orang no maingat orang ngaya orang no nyeledetan gelang nih begitu pacarku ntar dulu ya begitu terpasang paman polos dan yang membuat diriku menarik adalah tatkala ning Pak Man polos membawakan tiang secangkir kopi, dipakai lag-lag yang di kanan ini pakai air kene dengken Pak Man bat no aduh dasar laki-laki playboy masa seperti kata tiang tadi, aduh maaf ya hanya gelang segitu, maaf ya Pak Man sekarang di sini maaf tapi ntar kalau udah saya kasih nomor HP terserah. Oke toh kembali ke laptop. Oke dan dia aduh goodbye my love gen bapak tiang nak wenten ikine mudanan yang suara bapak nih kene nih lajat mati yang udah yang tundangan be jani dia nganten banjare yang api mengejang nengokin dia ajan abang ngebahas gula kopi liut yang lah kado begitu bena bulan pitong dino binti yang bak nengokin kan banjar yang api nge Ricky berperan dia aduh berjani len sabar ya sayang ya oh sayangku pandanglah mataku sinar lembut penuh kasih sayang Pak duduk isang-isang gini Pak ada isang-isang belenyet aduh jangan dua merebut na bajang nena kewah tadi nak jegek jani bobelene nih adene adene bembelene na jenggengken ya negen-negene bae ngetang nang bubo yang alo ya 10 aduh yang paman polos kan nulen bento ber aduh nyetan jenyak ampura pangenak sing tadi memadu nyamo Pak cinta tiang dibalikkan aja dengan yang lain pamangku sepi pamangku sepi ya so ada ulang dunia berequest ke ayu benjebos ada joget ada mengenyak beli mangku sepi benjebos yang kan dibeng tadi jaga negatif bila kau di sisiku
Aduh, padahal maradiko negak nak len asane. Nih bapak ini gini, itu, Shopee. Aduh, tayo. Hati terasa syahdu. Segenggen buat liwangku. Ini aduh joget, sepananen. Aduh, kayaknya udah dina jegeng terus terang. Aduh, kalau cowok-cowok diajak ngomong begitu kelemah sing keperagat-peragan. Tapi yang kagum dengan ibu-ibu yang di sini yang luar biasa. Udah tepuk tangan, Niki kerjasamanya luar biasa. Orang mana yang pertama yang nempukin, napi asan nih, Niki wenten rejang renteng ya? Wenten rejang renteng? Wenten, ibu milu rejang renteng aso milu so. Milu nge? Wah, man kabar tiang beli mangku Shopee. Tiang jujur kan apa adanya tiang ngomong bapak ibu nge. Salut tiang kan ibu-ibu niki, ibu-ibu yang api niki nih jegeng-jegeng nih cantik-cantik niki. Tugasnya melajah rejang renteng napi nikah dia. Jangan dipun pinang. Napi mawinan kentan karena beliau berpikir ibu-ibu niki kudu jemaah gawe kan istri-istri ya. Abesik pangidang ngaturang ayah mejejahitan di pura. Dadua pangidang ngaturang ayah ngigal. Tetelu pangidang mesanggul. Pang penampilan cantik karena cantik itu menarik. Ampun kentan ngapalah ngerejang renteng jani. Engkan gamelan rejang neno pakado mati yang beli mangku Shopee. Pas bagaimana kurang jangan aja ngerejang yuk kita ya. Bada semangan mare bangun kepon pengorengan begitu nyamak pindah jereng-jereng langsung pun. Tepuk tangan Niki tepuk tangan. Pan semangatnya subaktinya nanya yang pramakawi bang meresidaya ngaturang ayah rejang apal tapi lain igelan rejang pangapal mepayas bang bayu das lemah deng ke salon uling jam 4 ke salon niki bang man giliran paling si malu pesuli ke salon pesuli salon bejegeg mesanggul ampun ketan misi bunga emas posot kata ingat angkat di mah kucet nih konan ngamah. Ada pas panikin seret bakat rumah seret ada kucitnya merengah ha megusten tiangnya dikene jani ulang bidan ya kumat bodoh nih tapi kendan bon bakat bensekan kadipura ben ratu betaruh kadipura neranda sing jepekak kan gini onyang ibu-ibu ngaba HP nih ini ibu-ibu ampunangsan korban HP nih gini kadipuro janganlah terlalu korban HP. Kadipuro seret cekrek seret cekrek ada jangan terlalu di PHP sekali dua kali boleh membuat cemburu laki-laki ada dados bikin hati gembira tapi jangan dipakai korban. Tepuk tangan dong untuk kita semua nih luar biasa. Ada apa Makassar tuh ide danen di tiang sarang sami niki sampun lemang gumi ngiring rares di tiang iriki reng dirah sugro di tiang emang denentan keni ke cakra wibawa ide di betari reng dirah oke ide sani mau pesengan dia ratna mengali sugro di tiang lagi dampun jelek lawan melah di tiang dados penyerahan riki reng dirajak mesaning jadi dados palasa nabi malet yang lah jamu seni madan irarong ratu ping gening serening saja nih adi joko gitu tiang lah nyamu erang nabi banget tiang aduh yang pengklupeng pak dununen dan bangun dinyak-nyakane dununen bangun mebade ngendut perempuan api nih kau jegek ya kalau kentan aduh nyak ben manunas ben aduh capluk kengken cara bangkung tuh heran tiang bener ali jani konen bangun loh rarung hijau kadan nyelepet nerne rarene sulo Maderai cantik sekali berarti lo bangun nenek Madera cara bidadari pas memang
Oke. Melang. Mare belum saja tontonan gendenya di misi uyak tai si Dori genggen tuh. Manyet orangnya nunas misi cablok itu. Menajo nedo bajang melang na ya nunas. Genggen patone. Sopan. Pang cantik. Manyet nunas mulu sopan ke bibe genggen. Oh gitu. Bisa jo. Nana bertengai bapetang belemang pada negumi ini pesu-pasuang raga lo. Di jaluangnya pesuang rai. Kijel kena lo sama suang. Ya apa nama kudus? Kebakaran. Rai. Wah, nih ngelanggai ini nih. Nyen. Isopo. Oh, John, kadang kebakaran apa? Wayah tuh gedein jet nih bang sobok ini ndut nih. Enggen. Mau kebius. Sabar bos. Rai. Asap tegahnya aman suling. Baliuna di Jakbarai. Aduh, sampun pedampiak, sebab pedampiak ya onyang deh lo. Yen gitu nih nak dedanet tepuk tangan pang semangat. Aduh, ratu, dadane di dang sarang sami ngiring tepuk tangan demun mang de semangat niki mang de semangat. Mana tepuk tangannya iya. Napi mawinan tunas yang dadane mang de tepuk tangan. Nah, karena tepuk tangan itu melancarkan peredaran darah sehingga kita semua menjadi nah, pikiran kita menjadi tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa lo, lautang lo. Oh. Di depan nah. Ane duda negara di depan. Benar. Maksudnya kengkeng orang negara di depan. Jamu kalpasu. Jamu? Benar. Artinya Janda muda rangi. weh, diolas dong orang jamu dini. Adi gitu. Anak bapak-bapak ini nih yang di depan nih nawang ngabo kopi sianida. Sianida genggen. Suka kan janda. Dini baca tanggal kuranan rangi. Hah? Nah, man gitu lautang mirip beman. Beman mirip. Konek dan baca Pak Mangku Sopi itu kajuang kan. Ada mau kejam merebutin Pak Mangku Sopi nih ya. Aduh, nana lo. Ya gerai. Subuh lo lautang. Pusangane. Ajan, rogene sing mananas kopi. Madam sama. Napang gitu belum, pang mociri, mocino saja cekek lu. Nah, pas. Bagus, mantap. Weh. Pasti nih ngentut maro. Nih ngentut maro. Apa kedengokin? Adi cara patuh jenang nih ngajak nih. Oh, cari dogong di samping. Anak beli lekat. Apel lekat keket. Rugase lekat di sopo nih. Begitu mau keplesrek, dan tekan aja memene ben mepel-pelan ada. Lah nih. Ratu. Jengget gitu. Cantik, jak mempunyai jegek loh. Iya, naliang di TV bintang film. Di TV bintang film. Benar. Caranya Persis cadar Ratu Jorda. Ratu Jorda. Cantik. Cantik. Itu Ratu Jorda. Mau Ratu masih? Ratu apa? Ratu nung kaya. Ratu nung kaya.
waluyane megot nak saja kalang sajago. Sajan motes tayong ada lo. Pas mantap. Ngangsiot pagi aja eh. Hah? Hijau lo. Hap. Apa hilang? Apa hilang? Apa hilang? Jet kami si Pak nah. Oh, misi jet nah. Ngeno apa jet yang kayak si Pak? Redanya dia mau vaksin. Weh, kijau nih kau. Weh dia las, ada dia nak bawa vaksin. Apa ya tepung kecaman di belakang lah. Aduh. Lo. Lalu ang kolong ancang eh. Ah, kengkenang pas pepas ngegal mulu gitu nah. Adi itu aja. Aduh, itu udah kedekin aja terus-terusnya tuh. Mepongah nih baru saja nih. Konen mangaya sama napo bang untuk nyedot aku ah. Aduh maklum nah sama maksud rayu mah rojak beli mangku sopi. Kengke bener beli mangku sopi ngerayu. Nih terus terang nih mare jene, jangan laki-laki mare mok rayu, jadi lo rayu. Kengke maksud nih nah. Wah, buaya itu. Hah? Oh, ini rayu. Beli mangku. Mangku kan? Nge, mangku kan? Aduh si Cuk, mangku kan? Maksudnya kengke tuh, malah ngeros mangkuk. Kan, Jangan nak mas takut. jangan nak demen. Ye. Jujur jang, karena gitu makanya malah ngeraos. Oh gitu. Man kayaknya mana nih harusnya takut? Jero mangku. Kan? I love you. Eh. Jangan jani harus terang-terangan. Sing mangkung kem-keman kedo, aduh sing mandoman ya nan. Yang mengkap-mengkap si mandoman. Sing mandoman, langsung kan rayu. Rayu. Ah, Tadi alih sang kamu. tadi juang berdoman cang. Ah, dah sing kanggo mana lad-ladan ini. Menyen kalale. Nyarikan wirawan. Masa sih? Oh. Nyarikan wirawan? Oh. Adik tuh kanggoang kengken. Ah, Pasti ada spesial itu. spesial nih. Nak cang nak rayu marah tawang. Kengken bet nih. Gek, nya ada di kuran yang aneh kedua gitu ya. Hah?
Orang ngawang-ngawang nih dini na Raben nih udah nak nonton nih dini nak mau balik. Ijo nih karabene nyarikan Wirawan ya. Wentan napitan Riki. Oh, nak sing ada. Sing ada berarti bebas. Bebas. Oh, tawang sakalo takon nang cang ya ibu mare. Ada Rabene Pak Wirawan mai dan soalnya bisa aja ampun bangun pil tidur. Kuliah cangkal maninggal bangun bel tidur Rabene. Bang sing mia gancang kewa belasan tadi penyeruan. Niken ke belasan. Sana polos di madu nawangi. Polos. Polos. Coba terang aja polos nih. Bancang be, cangen banyak magai madu cangen udah cang mesare kan anak polos. Sekan. Mih mantap luar biasa man gitu. Nah kita cang mau mesare pemuyang banyak magai sing kengken. Kadang mau sing bangun ben yang sing kengken. Sing bangun-bangun maksudnya? Mati. Tadi gitu. Kira lo kane sing dadi pelakor kan gitu naking orang. Hancur bener rumah tangga nau. Tapi can trauma nganten tawangi. Adi trauma. Beno cang Bercurai. Ulian apa? Si malu kurang jangan si malu. Ani si malu kengken kurane. Bagus. Oh, bagus mantap. Polos. Luar. Saya bayar apa sanal? Yang lemah bapak sanal. Ble. Kemudian orencanya, manteng orencanya, kepokan orencanya, caingat mantet kan. Begitu adi cerai. Maduang canggih cara kocet-kocetan bumutnya. Terus cara munyi nongcret itu. Cang bangun tangan ini mau munyi, cang sing nyemagai mau munyi, yang cang magai mana siap. Yang tabung hidup-hidupan. Oh, ketek pasan canggih piring nasi aku tanya abad bumutnya. Mai redup begitu. Siap ya pemisi piring bumutnya. Pas, tadi mantu ke kene benar. Terus kan cocok. Ane kedua. Maduang canggih polos. Kurang ane? Kurang canggih pepengkengan. Kengken tuh misalnya. Makanya bukan menang cang sing kangu. Capcay bogay nang. Sing kangu. Buyong hai bogay nang. Sing kangu. Buyong bangke bogay nang. Nawangi. Ati ka kene. Tapio sing lalah kita aja. Uyah sing pakeh. Begitu. Do ulian do jaketa basa Seru sing pengit kaketu. Padahal muani ini ngales seru. Ngale seru Coba kene. takona. Pasti bapak-bapak itu mana pengit-pengit. Tak koncang aluan aja metik tuh. Aduh terus. Merandu rai. Kengken. Do sajang sing misi dengan hati. Dunia nak dek lelang jadi behilang. Kengken. Lo ngene keto-keto. Lo ngene kene. Sing taen nyakitang gigi. Mang sing misi gigi. Lo ngene keto. Halo. Lah. Apa kok tak koncang marona? Ada aneh kenal. Mepeka cang apa mau beli neneknya nih? Akang. Aduh, Akang. Sino ada nih? Wah, sing ladan. Oh, beli sing ladan. Pas. Ya kayak nadan yang dajananya. Nek lu nu segar bayar nek. Segar Pak. Nu ngedang menek. Jangan salah. Jangan salah. Nina mantan tunangan Cang nih. Cang main ini kan karena beliau. CLBK gitu loh. Cinta lama bersemi kembali. Itu tugas Cang metunangan dia peka nih. Engen. Malam pertama. Oren Cang menek. Akang menek akang kata. Tahu itu menek ditunggu be menek. Padahal berpikir uren menek kan. Jadi tunggu be menek begitu. Weh kang kata. Duon kata. Begitu. Aku di sini loh. Mari kata. Jabatan kolonganin. Dan pula sana kawa Cang Main kene potong anyi cara pelangkan. Jangan angkat kene lo. Jangan nasun ngadep iya ngenget ngelagalon. Kene cicang sih tanya kita bangkiang. Ini kene duangi pendo nyaman bahas gitu. Tahu. Jangan ada jenis kelalit yang lionan jangan bahas. Ane kengken. Nih. Sira. Kauren ngudiang. Apa? Kauren ngidiang. Ane beronong kene belum.
nih dapat nih. Malam live ya. Tenang, gak dongan bapak, jangan ingin manigel. Yang penampangnya jak dua. Jadi kini nak ya. Kengke. Ide dane bersemangat. Ide dane semarak. Oh, Bang berarti raga katurang ayah. apa kita? Apa kebiasaan lo he? Apa kebiasaan lo? Jogetnya. Dari pergaulan. Iya, bang merumah ketang iraga petru menyamu mesepedon. Bener. Ayo ibu dengar dari pergaulan. Joget bumbung suleng kayu. Ngandan buang beleng bayu. Weh. Yeay. Weh. Nanti. Bang nenek madam. Hey. Jogetnya di sini mas. Jeruk, ngelep. Apa orangnya ngelem? Dam. Adik itu mau jalan. Apa nih ngentung aku? Tenang. Adik keset gini. Manar es ah. Nasi di kini di jering gini. Aduh, mau warak kan? Nenek malu terus terang nih, jangan berpikir mana nih. Oh, hujan nih mas. Mas, iki keng di loh. Oh, ini nongos aja. Mami bilang di Jawa kayak mentanam. Lagi, unien dajanan oleh di ya mau celak marun. Ada. Pakai penengok. Jadi Kang Ibeng. Aman Kang Ibeng. Kamu karep kamu don nah. Ngoyong lu. Tole joget deh. Ada wae kamu deh Ibengnya. Engkau Ibeng. Nih joget, mau cantik joget deh. Joget anyang. Sekarang Kang Ibeng pasang nih. Kang Ibeng, ayo joget. Pon. Nah. Adik mesti lawat itu lah. Tawa, Jepun. Kotek cang duni Jepun. Jepun kengke. Jepun ada yo. Gempol. Apa nih? Dempul. Mai ka goreng cang pun. Dilakon. Panganna to kamerane panganna. Pul. Ada yang ngejar kerauhan apa kengke? Man. Kepanglo. Wak muani kepanglo. Lo Jadi gini pangseng kawa ngurus sancang benjak pungkat awake dini. Ada nelera kayak gaji wong sing membayang kan? Sot. Ale ayo joget.
Nage judul Yen sing mau judul nih singnya yang iping sing yang ibing. nage ngurah. Wah, Bercerita sira ada nih kan? Yo dia awaknya dari Bandung di. iya ada nih. Papa bolos lah nih. Aduh, anak diri jangan nih. Oh, anak diri ini nih. Pada aku alon jangan nih. Papa bolos lah panake. Aduh, kene janya lekatine. Lekatine. Adik itu Panak kualon no. Senjuari bana. Meme kenyeksan kata. Jadi kene nya kau. Ben. Halo takon, halo panak Pak Bolot. Halo guys. Kejak ya, main. Seng ugon apa mau vaksin? Nya ana mem panak diri kendo. Adik kendo. Kalah. Dari hati sana. Sing bong anem. Ajan yang sekan payu dari meme diri kepingsak mana. Jadi nying orang buang man. Ha? Buang kendo. Sing babangan yang di memet diri nih kawan do buka do kan doang. Aduh ajan emang kita buang makin na. Lanjut. Pak ibeng na Kak. Kone nu kuat meneh. Hai. Ya. Sehingga jadi kene cara engke ayah apa boleh bo kerada geruduk kuman geginane jadi kengken patut nih Dosan suburai. Ngodiangan nih bakat depan jangan. aduh lo saja marah mau mengingat dadene tungkola kerada geruduk sap kapinang suwe gino rago dari penyeruan Maderai rungu janin apa nih kalau orang lo mau subuh saya gelakar ningang lo aduh dini dijaga dirah makasih dewe kejadadwo tadi penyeruan dini dijaga tendirak mengkengken lo ngiring hidup yang betaring makasih dong ngiring lare sepemargane do yang betari kelintang suweco benar saja tomo sing yo tan ngorang sing yen raga para sisya saja ne sekacat ketuna sedata kedagingan benar apa buene sing banenen mok lawan lo ide yang betari nak subuh kelok tahan ini dijaga deh terkenal Anestian doan ranjano nying kadiran suseng ado bani sing ado nak bani jadi jadi keken pasang iraga keduken jalan jadi tangkilan ide yang betari mo ya kita jalan-jalan ke Gecang lo singe ratu yang bedari terus ratu mau nguri atau kandid yang sampun saya genyang terus sepengaruh ya ratu singe aja dia penyeruan duene ratu yang benar Toyan akan ngejauh. Niti aku alun naten. Iyo ratu sampun saune ngepanyake sami sang sane nguasai riki turmaning sane pajang medal boyo enten sios wanta ido yang bedari Oh
Bean gumi ya lo. Mana mo? Jaga rap sirap makajang. Nih boswo bawa nih dones yang purun banyak kan. Saja to mo. Orang pusuru Sang Yang Dewang Kare Ayo pokerno apa bukan baru terikat langsoring dari waking Jeje Iyan cumi kanang torno Korni Iwapok tejo payuang aslintang teranggan Ngetonori Separuh tingkah hidup kata-kata Wih ratu saja madageng cara bawa sih do. Makajang kade rasa boburon sing ada bani rap sirap cara raos pakai besar singgi duro saratu yang saya Warwaning pipir ayayun Nunoning poriat nopo singgi di tiang sampun saya garatu durus saratu sisir saya. Atur. Warung Puking. Adang ba? Kalau betinggal. Karung. Bakang itu nak bongol masih dek. Enak. Uling Mongolia. Maksud ni kan tu? Bongol kan kita. Nyen orang ni bongol. Aduh ampun. Memang. Baik. Sing nawang cong celekodok. Tolong rito kapanian sireo. Nah. Aku rajo ingkan umaru wonten ing kanang dirajo mitelo. Ngerti lo? Ngerti lo? Bahasa Inggris sakone kang sing ngerti. Bahasa Inggris. Kenapa? Artinya telak-takang risa pawinjilani do. Pinaketedong jaga dini didira. Oh gitu. Yoi wis ngerang sekaken ikan ang raja busana. Tapi mau celana. Busana, ngerangsuk busana. Oh, kendan mana ini? Celana po, memang ada jak ni. Oh, kendan. Kadang dia. Betul aja bersih tu. Pelan nek ngapa tungkot sing bisa. Ngeng Apa ngapain? le tongos sing disuruh deman kan dia momokan sedek yo. Awak ngegen kenatu. Anak ida nak kene masih. Ida nak tekannya no kencang kene. Melanggi siang lo, dekat. Kencang apa konyet-konyet ngoyong. Oh. Nak anu ni. Ngoyong, nak ke gisi ke dong kada. Oh mulak kita memang nak
belingsir. Oh, Kalau kentan. tua raos sang. Harus kisiang. Hah? Harus kisiang. Mula Kentan. saya Dadas yang bangun. saya orang siang sakit meme. Dadas yang bangun tuh semutan yang 7 niki. Kengkeng tau. Ura ijen dadas yang bangun. Sing nadi. Yang mau bekisan semutan itu yang Ah. bangun. Mau Nangis kan, kalian bagus, ya? dah para ratu. Ah, nge. Luar ni anak kelung siwa kini muradi. Orang ngaji sastra panggiwa. Pangliakan ia tergilar di sire tuan tu. Marawan tening kanan Jakarta Raya. Aduh. Dan dados bawa kang denge. Sang kena batiang. Video milik paliang ni saya. Ini pemekas di Jakarta. Pokoknya artene. Ah. Itu artene. Awak jadi patah saya ngerti. Kengkenan di tiang murid belum. Di tiang belajar nih kayak ratu ngisi tungkat kan. Ah, don ini gitu rawat. Ini sing ada ngamen pada tapi do bekain do tadi. Jen yo. Bah. Oh, sing begigi. Nu muda tu sing peka sih. Ada yang udah. Onden tumbuh gigirnya. Ah. Aliwan no ya. Di tiang. Wang huran lumpuk kita. Singe di dia. Loh, tuan kau ikik sirlapak tu ibunda. Oh, tenuri lampai dong. Ireng durus ratu. Yo bi parayo anu maksa do pada wonten Di tiang saya ireng ratu. Durus memarga. Coba ini dewa yang benar. Ireng masalah ireng. Singe ratu. Yang benar. Terusukan hangsir tuan dia. Iwapan waktu sabun cakep pengerang suka kedikanan aji sastra mangkan juga. Sampun jangkep reng sejeroneng atnyana parinikan sengaji sastra punika. Iwan sohanan Buddha putih. Sahaneneng Buddha-Buddha sami. Yen setan mangkan liak sedaya. Setan jin mengejar dong sing ada. Madana wani lumih kateri kang sepakon sire. Nendan wetan puron reng linya ido yang betari wadah medagi ngaran. Kaleng ke manusia mako sohanan yang dewada. Apa buat manusianya kita larung? Kaya rasa berkaro sing bani kapinang linya ido yang Benar do mo. Manusia lawan tuan. Nabi mawinan niko si Rosa ning ngesien si Rosa ning micayang. Iya panuwit sangka dengan yuri kawi sayan sire. Iyang-iyangin petari durga pada waktu di kanang Pantas Aican betari durga. Aijan betari durga pantas sing ada purun. Nang do mo. Tugas yang malu meme. Kapun api dokerin. Ngelarang ke di kanang yoga semadi marga waktu di kanang tengah ingwana. Mata apa di tengah halang sing nang. Wit sangkaning yasan sire meme. Sih to sire yang petari durga. Oh, tepat itu. Miasa metapo saluereng sane ketuna setata kedagingan. Mako ngaran ruwuri kok kan sire yang benar. Nyenye napi punika aran. Awiji anu mako ngaran campur tale. Asiki ne madan campur kala napi punika tegas ne artu. Urmammu kaping ngarwa. Nggih. Aji anarang yatu ngaran.
Iko sana kapeng kali. Gaduh campur dalo calon arang campur dalo calon rang Kedandosang. Ade ning sing campur taluh. campur dalo sila kodokan ni maman nyodi Sedek bahasa angin jangan tuh. ah nen bang wala lakwa na yak-yaknya Nggih. mimi parayo alu maksana moreo watu ni kana sabo Terus boleh Nanda Betari. Nak kene mo adim pelianan seminindo ni. Singe ratu yang Betari. Tuang sane wau amuniko sampun beceng ratu masola. Sane makin tengudang masiosan tatu dengan singe yang Betari. Menawi dedit yang wenten niwang, dedit yang nasing nampur ratu yang Betari. oh liwat pemulira Muamanur sotong pinalo yudo toanan sing salah Napi-napi keh mawinan, dak dosa puniki sumawut duwe. menawa kita makor mo amor Jake emang ada dia, ada gelis mat mau cano, mang desaum nego di dia yang benar. ya wanano muni kalau lamaran itu maka parabu kadiri para yang minang maka sultan kurat mengalih Untuk lamaran itu mau ngelamar ukan itu nih. Apaan subuh makelo kelamar, no? Kewantan kantos mangkin, ados nenten keputusan, daun burung wentan putusan beriki. menawa kita mau roh sangapun siro kuang sinengku kurat mengalih Inge sang sapu sireyuk, tene ratna mengali, kadena ngonyin, kadena putra nih dia yang Betari. Rot kinarani ngorangno tu sekar Ratna artinya sekar. Bumangali kinarani mi Mangali artinya mi. Dijong ini baliang ni saya buat kejegetan Anu entan ngalah jadi ukan itu. Sekar mi yo Inge. Yati ini mi tanian kuah kanan Mahu rajo Maru untunin kanan jakat rayo Mahyun nominang sirat Pedo mulai saja bekerawa sida yang Betari. Nangin ya teki iya pandat sampun melama ngatanano dutan kanang kediri jumujok baru untuk kanan Ini makin sapu napi, sapu napi. Beliau Segera Betari. Titik-titiknya. Dodeyo mas kelekeng kanan jabuh ya Dadas makalukan, asune Raja Bapuri. Ada mau biang-biangan gitu mau. Danye. menawan yo tamu datengin kene Iya tadi uang atau dia yang menawi ke wenten tamu bacang cangkil beriki ke. Yo Ya. muang rarung pohingan Sini dia. loh pada parak tiak sih mimi oto yan mi paraya wang rajo dan halu malu Terus malingnya cokori dewa ratu. lo yan
Wadayat-dayat apa gitu makan. Sumpun ang sumuneo, sige ya. Oh, mani dewek